talofal nei tula Samoa ai alamail whaopoponga o TALA le Polynesia nei fo estrofi. Ua toe whaopopo leisi 8 miliona TALA o tupe mai a New Zealand e watu mo le malo sa fata masi umu. O le 8 miliona leo le 10 miliona TALA na au mai le malo New Zealand. Moa a fianga o le ngata i fale o itu malo o lo ta oto ai le atingi waa manuanui talu mai le lua o lua faa. Pei tai o le whailo inga matustala le whiongal palmien wha to a maona mai ai sa iai le fuafuanga al palmia talwai fia mena o mi mata a whai ave na o le 2 miliona i tu malo sa a fia. Ai o mai whainga malo i te tonu. Wo umana whainga whono ina le whainga malo le whionga sa whapitu. Na le 2 miliona ai ave mo sa fata. Na to mai lo sui whai unga. Ave uma le 10 miliona mo le tu malo sa fata masi umu. Pei tai o sao no le whiongal palamia sunga lau le mali toa plata i wao e iai isi tupe to e maua mai o le whaale tonu lea na fua i le whaale o leo ngā tai whaale a New Zealand. Ma tonu ai i le malo e avel wha mua mua i tangata o hafia. Ai whaatali mtanga luenga le malo mo le isi vai ngā tupe o muli mai. Ta tia mtanga luenga le malo se tu e saule stupe pe su miliona le muli mai. Ona whatu langa le pui ngā luenga la vea i mo sisio manga. Mo teimine nei, wha mua tangata i le manaonga la iai le teimine nei, that is our priority. O se taimi lava o le whai unga le masina le nei o Januari e tufa atu ai le tupe 10 miliona. Mo sa fata masi umwe pe on sao noal taitai o le malo. E le to atasi le tangata o lo otangi whaasanga i le taitai o le HRPP le sungatu le epasa i le malia le ngaoi. Wafua ai leo o atu i le ofisa o leo ana nafi. Ma le whaia o mōlianga whaasanga ia te ia. O mōlianga leo whaasanga le sunga tula e po le whaia o tala whaalumaluma, po le tau whaaleanga whaonga ai, whesota inga te le vave. Peita ina ta uen leo si niol mtanga luenga ne wo tātou whisilingia. O lo whaasolo pēr suenga mai ono toe whao popo nisi mōlianga. O le taitai o le tu o ngai el malo le sunga tula e pa wo whaitau fia tau sanga o vea, ma whaipule o le tu malo le pā. Mai ia taitai fo i le malo i le tofinga pa le mia talu mai le awhiwa se lau iwa walu i le lua o lua tasi. Ua tau sanga silia ai lona taimi e vea ai ma pa le mia i le Pasifika. E ese mai taimi na ia umi ai le tofinga sui pa le mia ma le minista o tupe. O le lua afe lua tasi na le to e pa le mia ai. Ina ua whaipule silia le vaenga wha upu whai FOU a le whaatua i le atua Samoa ua tasi po le fas ma la tau pule ai le malo Samoa e o mai nei. Ai ngaia e le HRPP e taitai ai le sunga tu le epa. Peitai e le o alo ai le tula fono i le taimi nei. Ina ua o atu i le ofisa o leo ana nafi le whainga ona mo lianga e pei ona ta ua ilunga. Mai ua tu ai nei le masina o mati e val a wail whaamsinonga i mulinuu. Mō tauolumanga o na mōlianga. Ua tātia toi nei le whiongal pāle mia malana kāpeneta e whaia le whai unga muli mō le komisina o le mtanga luenga o leo. O tulanga masani ai lava leo le wha ngā solonga o le filina o tangata e no foia tulanga tofi pule sili o mtanga luenga le malo. Pei foi ona whaia i le tulanga tofi pule sili o mtanga luenga le soifua malo loina. E whai lava ngā luenga le pisasi ma watu le lato foi whai unga i le malo. Ai ole pulenga o le malo, e ana le whaato whala inga mo le tangata ua tala whenga iai mo se ano foa. Pei foi ona taati ai nei le tō whinga o le komsino mtanga luenga o leo. Ma sau noa le whionga le pāle mia, la uli al mali toa plata i vau le watea, plata i vau Fosi Schmidt. Wa uma ona whaia le ngā luenga ale pisasi. Ai ole o ane ile kāpeneta e la tau te mata i tū ma whaia iai, le whai unga mo stasi e no foia le no fō le komsino leo. Solore mai la tau na apalai, mai o lo fa solore lo longa te mine o mani lo longa pisasi. A o lea fa solore lo longa pani mia malka beneta. E re lai titi tato to finga lea. Mai te tau na mate tu le le tu langa sawa tau ta otoi. Ala o mana mai le these questions ale. Fa peno la tau. Ai o lo fitu na ia ile ani mi au nei malka beneta. Fa tu langa le me tau na ie. E tato talo. Tato talo ia mo tato komisina lelei. Pasi tangata e whai ona ia tūla i tau awen tanga luango nei tai au sa when matou lotu whaftai. Awela ua popoing. Aua nei ngalo. Tanga luenga lea. O le malu o le tunu. Malu i fafo o malu i fale. Nei whatalonga i vai i sesiri mea umana asa e
e le mau komisina mo uma, amatanga, amata mal komisina o leo palangi, sau le rua komisina Samoa ia Alfonso Philip, sau le tofala vetu na salio komisina Samoa, ia sau ia ngalu Asani Schuster, sau ia ngalu Vao, sau ia Timani, sau ia Asi Blakelock, sau ia FOU ia Polynesia, sau ia FOU Taioalo. O isi komesina mulimuli ai nei e au fiai Iken Kyle ma au apa au longo i Tino Filippo. Na bano fo ila ua e toe talo sangai i le no foa. Whaatasiai, ma le o loo tau a vea le tau finga o le komesina i le teimi nei. Le sunga le i atau a Samuelu a Famsanga. O le taita inga le sunga le i atau ma le latou polkalame o le Say No to Drugs. Wala ta le selauta o fia o iai nei tānu malala i mōlianga e so o tanga i fuala au whaasaina. Ma e lela i titi foi, se ngā ruenga o whaatadali mōl komsina FOU e pale mai le na foa. Ua tanga iai nei le malo le toi wha foi mai o nisi o ana a seta i tutonu e pulea le malo. O a seta nā po mea tō tino i manatu le malo ua tatau na ave iai le whaatawa le taiminei, ai mai se lawa i mea tau sota inga tele vave. Moli mau o tau o al tato internet. O le ale coverage le Samoa, moli mau o tau. E le whatu e nau se tala. Witness o tau. E ale tau o le mea, le uman whatau le teita e uma. Tau ma le 4G, ma le 5G, is that real? O nei le so no whatu nui naile min staff so tainga. Nā talo le whono whapitoa o mai shareholder ia, o UTOS, o le nupi wha, e ma life insurance Samoa. La tona le whapea le shareholder i. E ma le Vodafone, e ma le Didisau. Se mai se tara no po fere ta tier kei po lea. Talo o na whaavail mene nei lua fesu valua fesu iwa. O te le iwa ai whaatasi whaasui o le pale mene i se talo se tupe. O le tato kei po lea. A whapea voi lai le e mai o na whapea o private companies. E tauna mai lalo nupi wha po lalo le life insurance po lalo le UTOS. E la wa mea la stofi o vaso ne whai mato whono wapto. O le whai ungal mele nei, toi wha fwoi mar kei po le lalo le malo. Se se le wha upunga, se se le wha utautanga na whai ei. O le whai mai e leise malo si ango le malo. The government has no capacity for experience to run a cable. Ala mena whai ei. A mena whai le malo, fitu 5 miliona e developer cable pe wha pele i loa le malo whai. Ale wa umana vele pule tangata tulo lava. E ia ala wali ile au service provider. E sa fa fai lunga i ole o se ole sa fa fai le retail. La fa maoni o le mea. E wa umana vele fa to nunga le vai aso nei anei. Min staff so tainga o ia umama ya me nano mai lai fai fono e ta pena le pepa fa tu la fono le malo. To e fa foi mal kepo i lalo le malo. Mo foi no fato no la so nei o vai uma mele sa il post office mele sa il telecom service o to fa FOU uma fale de na e ta pena ile so ta inga e tauna to e mautu mai tato telecommunication e vele le se tato fale la wa vele Vodafone le fale na fa tau ese plus sky a vatu el tato sa keliti a vatu ese tu mal malo fa tau plus sky to fa tau le Vodafone le se tato gateway a wai fiti le mea. A tu sa me fa aperta to telecommunication. O to sirfila o to temini nei. Cyber security and cyber crime should be the first priority in malo. Wa fa wale to malo tato fam talang. Al famu e moele na e to e fo i men malo. E wale mele tato digital TV. To low level. Tau fo to e mai lalo le malo. Fua mai meia o a seta le malo e control le malo le tau tala fe ngai ma le lei mo tangata e le la walu temine o toko fo dingo TV1 le paying o to me o titisa i le titito TV tamata o tau ona tūlanga pisinisi private e mai al tatou va e fai al tatou a fe tosto shei e fa pela to ti tai te na renta puni uma in the lock system e ta tala I for the tito o le nganga te tauna u le malo so sani moto Le fiongal palamia la au le mali e toa le whelo ingam tu stala I le vai e sonei. Ai o tala nao le nei tu la manuia tol mangol nei fo e stof